Ascomen boss CC, ascomen bo puti. Malume nawe anti mkhulu nawe gogo sengivumelekile ugoma siyafika nje ugome uphephe uthole nekhadi lakhe likhombisa ke ukuthi usuvaccinated ukwazi ukuhamba yonke indawo noma enikeze imidala sekuvuleka nawe uyakwazi ukuthi uye khona ngobani ngoba ugomile kuyofika isikhathi la ungakwazi ukungena endaweni ezithile ngenxa yokuthi ubeka impilo zabanye abantu engcupheni so uma ufuna ukuthi ukwazi ukukhuleka uhambe yonke indawo isona isikhathi leso goma goma ke ningamande mufike ekhaya ukukhubeze nomyalezo utshele lesalukazi nogogo ekhaya ukuthi nabo abasondele bezothola usizo esiwulethelo ke yiloko ezinhle umnyango wezempilo wesifundazwe sethu KwaZulu-Natal sizophepha bakwethu asigomeni ukuze lo mkhuhlane uphele nasi isikhungo sokugoma umahala ha uyasondela niyofugome noma bethiwa awuyena ukuzalwa kulelizwe asibuze imibuzo woza la buka i-creative fishane kangakanani 3 minutes 5 minutes yobusuqedile usuyaphuma uyahamba bafowethu sondelani ithuba lendeli kwenzelwe nina bafowethu makukhona ngekho manje la owaziyo ukuthi uyafuna ukujova kade ufuna ukubuza elokhu ebuza ngomjovo mfonele umtshela ukuthi akasondele serenke bafowethu nabo nesi abahlengikazi bakhona bezomsiza asigomeni bafowethu siphile asifuni ukuthi kubhebhetheke naso isifo se-COVID-19 sithi sikhathele sona manje sifuna impilo zethu iqhubeka ngithi asondeleni bafowethu sizogoma